kumsang hi somni le panni juni som panni Sunday zanania Rainbow Mizo Channel clear tu zong te chubai ule Russian sipaitan Ukraine ramchunga nuclear power plant lian tak mai pakhat Zaporizhia nuclear power plant anlak nuwa khan khatianga Zaporizhia nuclear power plant hi Russian sipaitan anthunun nuaya anda nuloka khan meni somthumatang khan khovel pumin hanen fia thaitura International Atomic Energy Agency tenena internet manga anin thunjomna zongjong chu Russian sipaita hian anlo ti chatvek towa khawang khan Ukraine ramchunga nuclear power plant lian tak mai Zaporizhia nuclear power plant hi President Vladimir Putin chuan nuclear ralthum siam chona tan he nuclear power planta nuclear material chi hrang ta chu Ukraine baina turatan nuclear bomb te naw jok siamna turatan man atum anhlau hle ni kha masa Ukraine mi Zaporizhia nuclear power planta anho tuluber energo atom chuan voin khan thuchua asiama Russian supaitan khatianga International Atomic Energy Agency tenena internet kaltlanga inthunjom na anlo nei to zongjong tele Zaporizhia nuclear power planta data anai khrang ta chu uluk taka anenjui theina turin International Atomic Energy Agency tenen hian inthunjom na le inpona thajok an siama hebaka hian internet server lama po harsatna omlo turin inthunjom ani to thu asoya hetianga International Atomic Energy Agency tenena inthunjom na chungchang hi juni somatang khan kalpuitran ania voina thuchu asiama hian peifel ani to thu apong zarbok ani hetilai hian voin tlailoma media ten han report dan chuan Russian capital Moscow khopuya McDonald Corporation in restaurant muntam taka an honta chu Russia in Ukraine arun hi andu lojia lantirna turin McDonald Corporation hian Moscow khopui chunga restaurant an hon zongjong ta chu kharvekin Russia hi anlo chua santoa mase Moscow khopuya restaurant McDonald Corporation in an khar zongjong tele aming an bua zongjong ta chu building hrang te leikhomin mingthar an bua ta voina tangkhan hontran ani thu an pong zarboka voin lama Moscow tanga thuchu an siam dan chuan McDonald Corporation in hotel le restaurant akhar zongjong ta chu a building chapin leifai vek ani towa voina tangkhan anei tu tharle mingthar nen heng restaurant le hotel hrang te hi honthar ani ta ni tin an pong zara heng restaurant le hotel te hi McDonald Corporation ti tolowin aming tharatan hian Kuchno and Tochka tin aming an phua hei hi Russian trong ania English a omjia chuan tasty and dachit tina ani ti chuan McDonald Corporation in anlo kharle anlo chua santo restaurant chi hrang somnga zat mai chu Moscow khopui chunga hian Kuchno and Tochka hian voin khan an hong tharle ta ani hetianga Moscow lama thilai lumle mek lai hian Western Ukraine lama ro chuan indona rapthak tak mai chu kalpui chunjom zel ania voin tlai lama khan Western Ukraine Chorky towna in baina rapthak tak mai achhuak zui leta helai muna regional governor in report apek dan chuan Ukraine civilian somnile panhi lain liam na tak mai antura regional governor Volodymyr Trashin report apek zeldan chuan Russian sipaitan Chortkiv town anbaidan hi thilwang tak mai ania Khovela ram hranga indona lochuak to zongjong tenen po te khin phak rolo ania Russia in Ukraine arun nuwa po hetianga indona le inruna rap thak takhi athleng jan lawani atia Russian sipaita hian Ukraine longchol mun chi hrang omna Black Sea trangin missile pali lai mai chu Chorkiv khua hian anron kapluta missile pali ngot mai manga khopui lian takpo nilo taw pakhat anron chut nuwa hian Russian sipaita chuan groundna silai anhet puak zui ngal boka Russian ralthum om khau ho artillery chi hrang ta chuan bomna satak main hanron kaplut boka tuna kan hriat thei china ringot po mi som nile panhi chuangin liamna tak mai an tur towa hei hi fin fia thei chin chau ania liam tur zathi hei ai hian anla tam dai donani atibok regional governor Volodymyr Trashin asoi zel dan chuan heng liam tur jinga atam jok ta hi chu liamna tak mai tur hanni hloma wangin damdo in lama dalu ngal ania an ngai tuam hleni atibok heti mek lai hian voin tlai lampanga khan
Russian media lian tak mai Interfax News Agency report an pek dan chuan Russian sipai ta chuan caliber crude missile mangin US le European ram sang ten ral thuam manga Ukraine an tran puina Ukraine ram chunga anthon lu to sa ral thuam anda khom na mun pui Ternopil region mi chu crude missile mang hian an bom chevek nein an reporta hemi chungchanga hian Russian Defense Ministry in thu chu an siam dan chuan US le Western ram sang ten Ukraine sipai te tran puina ta na ral thuam chi sang Ukraine ram chunga anthon lu andana mun puile mun lian ber Ternopil region chunga mi weapon large depot chu Russian sipai ta chuan an bom dar vekani antia hei baka hian Russian sipai ta chuan Ukrainian Su-25 fighter jet pathum lai mai chu Eastern Ukraine Donetsk region le Kharkiv region chunga te ka thak ani thu an puang telbo Mashe Ukraine Defense Ministry chuan indona muna hian thil thleng tam tak aum thina Mashe Russia in thupuan anai tam tak te hi do thu mai ania Ukrainian Su-25 fighter jet te hi pakhat ma tunhaya hian Russian sipai te hian ka thak an nei lawani anti ve thung Russian sipai ten an thunun na hnuaya anda to Ukraine khopui lian tak mai Ukrainian port city Mariupol khopui chunga Mariupol last defender tia kan soi fo thin Ukraine Azovstal fighter so ta chu thanem tham tak mai Russian sipai te kuta khan anin peta ania Mariupol sipai te impact nuwa thil thlenjel dan chungchang hi thu thang atam hlea Mariupol khopui chunga Ukraine Marine Force te commander loni to thin Maxim Zorin chuan voin khan media te ma interview anaya Azovstal steel plana Ukraine Marine Force nungdama Russian sipai te kuta in peta te jinga khan mithren khat chu Russian sipai te hian an kap luma an chung te nena an rong hi an thon ngai ani atia an in pek nuwa sipai an tha te ba ka hian Azovstal steel plant chunga hian Ukraine Marine Force te hi thranem tham tak mai nun na chan an ruang boy som lawa om hala om mekani atia heng mithi ruang te hi Russian sipai ten Mariupol khopui chung lak tuma an ron beya indona rak thak tak mai hathlen lai khan nunna an chan loma Azov battalion te hi thranem tham tak ania chungjinga chuan sipai sang ni vel chau Russian sipai kuta khan anin peya abak nunna chan tam tak mai chu Mariupol khopui chunga Azovstal steel plant chunga hian anla om meka chung sipai nunna chan ta ta jinga ruang chani som ni chu Kyiv Russian sipai ta chuan anron thon thleng towa ruang dang tam tak mai Mariupol khopui chunga Azovstal steel plant nuaya underground tunnela boy som lawin anla om mekani atibo heti lai hian Ukraine ram chunga Donetsk region Russia thlop tu pro-Russian separatist leader Denis Pushilin chuan Ukrainian army te puitur le mindo dal turin ram sang atangin volunteer engemazat anron kalkhoma chungjinga chuan Bristol Smile Moroccan mi ta chu tuna hian kanman meka khovel ram sang ta chuan heng kanman ta hi thiturin han chung thu kan relawangin voitam tak in biakna min nei puitoa tin vauna chi sang min pe boka media tam takin mindam na thu an soilang boka heng zongjong awang hian kan thil tum hi kan thul don lawa Britain's mi panni le Moroccan mi pakhat tuna kanman mek te Ukrainian army tranpuya Donetsk People Republic tana huaisen taka ralkap tu ta chu kapletin kan mangai tam takte anlo tha to wangin heng mi te thina tur chungchanga thutluk na kan siam hi son ani don lawani atia Donetsk People Republic nuaya separatist rebel hote kap lole Russian sipai te kap lawin Ukraine sarkarin poisa pek danang zelin civil mi te po that tur roi ania Ukraine ram chunga kan mi le sa pro Russian tam tak ta chu heng mi te hian anlo tha to wangin Donetsk region chunga hian anthil ti lo man chu muturin fer takin thutluk na siam ania herem na dan kan len chua tur hi fer taka siam ania an pathum hian ti hlum turin an chung thu kan rela an manin civil mi tam tak an ka hlum tak ta chung ril rudam na turin Donetsk region chunga ngei hian ti hlum an ni donani atibok Ukraine capital Kyiv khopui atanga janina thuchu an siam dan chuan Azovstal steel plant chunga Ukraine sipai nunna chanta an ruang ommek zat chu ruang jan hi somni Kyiv khopuya anron thon ba ka hian ruang ja sari vel ala omani tin an puang jara
hei ba ka hian Russian sipai ten lak tuma na tak maya annormek Severodonetsk khopui chunga azot plana po indonara thak tak mai khopui chunga achuaka tual chunga inkana athlenga street fighting rap thak tak mai chu mitam mu mai thein athlen ranga wangin mipui ta chuan tom himna anjonga azot plan noya hian civilian poisoi lo tam tak ta chuan tom himna anjonga Severodonetsk khopui chunga azot plan noya hian civil mi zariat veljat chu tuna hian antang khang me kani antibok Severodonetsk khopui chunga hian inkana atheng mek jela Ukraine media Ukraine Fomin report anpek dan chuan Severodonetsk khopui chunga inkana hian Ukraine sipai ta chu ancha thalea mun tam takatrangin Russian sipai ta chu chua ania mase van boru katrangin missile manga beina antona satema wangin khopui chunga tranga Russian sipai te chuak vek tura ro hi chuan harsatna annaya ni tin anpuang jara mase Russian media te ro chuan Severodonetsk khopui hi anla angtluka anpuang ve to thungbo Ukraine official ta chuan voin lama khan Kiev khopuya media te ma interview annaya Ukraine ramchum Ukraine southern region chunga Russian sipai tene na kanin dona nasatak mai thlengme ka hian kanram veng him turin ral thum lian jok kan mamo thu kan au chua pui mek lain tuna hian Ukraine sipai ta chuan silai mu tak ngial po antla chamtran ta Russian sipai tene na kanin dona mun battle ran sa Ukraine sipai ta chuan silai mu antla chamtran toa heiwang hian Russian sipai ta chuan ma anron son zalani antibok Ukraine southern region baka hian zanin thlenga report atanga alan dan chuan Russian sipai te hian western Ukraine lama po annor na hlenin ansoi boka Ukraine southern region le western Ukraine te hian indona wanga nunna chanjat le hliam tur zathi diktakin engma report thai ani tolawani tin Al Jazeera chuan zanin khan an report bok Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan kanram min runa nasataka kan khopui te suasamtu Russian invader saulaka hian International Court of Justice in thiamlo achantira United Nations Organization point thiamlo anchantirlo thailo na tur finfiana thatak mai chu tuna hian phauchua turin ruamhan me kania hunreilo tea hethil hi tlangzar ani donani atibok Ukraine Ministry of Defense chuan voin lama thuchu ansiam danin Ukraine khopui jinga Russian sipai ten lak tuma anbeina sat mai Slovians khopui pumpui chu Ukraine sipai te opna hnuaya da mek ania mase Russian sipai ta chuan Slovians khopui atanga Ukraine sipai ta hi nek chuak turin inbuat saina ankalpui chhaumeka Slovians khopui ron hualvel tu Russian sipai ta hi antam ema wangin engjat bel nge anni ti po chut mai thai ani lawani antibok ole khati jong kha tuntumatana chanchin thar kanbuat sai thaite nile phot sela chanchin thar regular takin kante chuak thailowa keimalama harsatna kanai wangania thirtu ten inhriat thiamna kan ngena chanchin thar regular taka ti chhuale thai thuai kanin baisaya Rainbow Mizo channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thuai donia